Banyarwanda banyarwandakazi, reka mbasuhuze mbifuriza kugubwa neza. Nawe wowe bitagenze neza, reka nkubwire ngo hari igihe biza kuba bikagenda neza. Hari igihe none uba umeze neza, ejo bikagenda ukundi bigahinduka kimwe, ngo ushobora kuba umeze nabi none uyu munsi, ejo bikazaba bimeze neza. Don't worry, wowe icyo usabwa gusa ni ukwizera Imana isumba byose, ko izabana nawe ibintu byose bikagenda neza. Uri mu majyaruguru, amajyepfo, uburengerazuba n'uburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali, reka nkusuhuze mwifuriza kugubwa neza. Igitondo rero kuri Mura TV nk'ibisanzwe ni amakuru abatandukanye tuba tubagezaho, ariko uyu munsi ntago tuje kubabwira inkuru zica mugongo, inkuru mbi zibabaje, ahubwo tuje kubabwira inkuru nziza ishimishije ku bijyanye n'icyorezo cya Marburg. Hari inkuru nziza yabonetse rwose, ije kuba itugeraho muri iki gitondo cyo ku itariki 4 z'ukwezi kwa 10 2024. Fata umwanya witonze w'isegonda rimwe ukande kuri subscribe niba utarayikora, share ibitekerezo byanyu, nabyo biratwubaka. Umwanya ni uwanyu rwose wo kuba mwakandikamo ibitekerezo byanyu. Hanyuma Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko ku nshuro ya mbere kuva indwara ya Marburg yagaragara mu Rwanda kuri uyu wa 3 Ukwakira 2024, abarwayi 5 ba mbere bakize ndetse bakaba basezerewe mu bitaro, bagomba gusubira mu buzima busanzwe. Ni ibyatangajwe rero mu makuru ya buri munsi asohorwa n'iyo minisiteri, ajyanye rero nuko icyorezo gihagaze, aho rero yatangaje ko uretse abo 5 bakize kuri uyu wa 3 Ukwakira nta wahitanywe n'iyo ndwara. Mu bipimo rero 1009 bishya byafashwe, habonetsemo uwanduye umwe wiyongera ku bandi, bigatuma rero abakitabwaho n'abaganga kugeza ubu ari 21 mu Rwanda. Minisitiri w'Ubuzima Dr Nsanzimana Sabin abinyujije kuri X cyangwa se icyahoze ari Twitter, yongeye gutanga icyizere cyo gutsinda Marburg. Ati uyu munsi hakize 5, ejo bazataha kandi bameze neza. Dufate uyu mwanya rero dushimire ababavuye, Marburg tuzayitsinda. Inzego rero z'ubuzima zigaragaza ko umuntu ashobora kwandura Marburg akamara hagati y'iminsi 3 na 21 itaragaragara, ibimenyetso byayo rwose bitaragaragara, gusa hakaba hari n'abo ibimenyetso bihita bigaragara vuba. Rero bitangira bisa n'iby'izindi ndwara, cyane cyane malariya, umuriro mwinshi utunguranye, umutwe ukabije, kubabara mu ngingo, imikaya, ndetse bikaba byagera no ku rwungano ngogozi, umuntu akaba yacibwamo akaruka. Gusa ngo uko iminsi igenda yiyongera, ibimenyetso rero bigenda bihinduka uko umubiri ugenda uwangirika. Abahanga rero mu buvuzi bemeza ko aho abarwayi bavuwe kare bashobora gukira, ariko rero uwanduye haba hari ibyago biri hagati ya 26 na 89% byo kuba yahitanwa n'icyo cyorezo. Uburyo rero bwo kuyirinda ni ugukaza ingamba z'isuku no kwirinda gusangira ibikoresho n'umuntu ufite ibimenyetso bisa n'iby'iyi ndwara. Abanyarwanda bose rero basabwe kuba maso, bakamenya niba bafite ibimenyetso by'iyi ndwara, bakajya kwa muganga kugira ngo ahandi hantu bajya bashobora kuba batabanduza. Indi nkuru rero yerekeranye n'iki cyorezo cya Marburg, u Rwanda rugiye gutangira igerageza ryo gukingira no kuvura Marburg. Minisiteri rero y'Ubuzima yatangaje ko u Rwanda rugiye gutangira igerageza ryo gukingira no kuvura abantu icyorezo cy'indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi ya Marburg.
Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abanduye icyorezo cya Marburg mu Rwanda kuva tariki 27 Nzeri kugeza ku itariki 2 Ukwakira 2024 ari abantu 36 barimo 7 bashya babonetse ku itariki rwose yo kuri 2 nibo bwije babonetse bari 36 muri bo 25 bari bakivurwa bari bakitabwaho n'abaganga. Mu gihe rero nk'uko twabibonye hasigayemo 21 kuko ejo hiyongereyeho umuntu wa 37 hakira 5 hanyuma rero hakaba hasigaye rero mu bitaro abantu 21 gusa bakaba bakitabwaho n'abaganga. Kuva ari iki cyorezo cyagera mu Rwanda tariki 27 Nzeri hamaze gupfa abantu 11 abacyanduye barimo umwe wapfuye kuri uyu wa kabiri Ukwakira. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr Ivan Butera yatangaje ko abantu 110 bahuye n'abanduye iki cyorezo bari gukurikiranwa kugira ngo bapimwe. Mu bapimwe rero ibipimo by'ibanze byagaragaje ko batanduye iki cyorezo, hakaba rero hateganyijwe icyo ibipimo byisumbuyeho bizerekana. Ikigo cy'igihugu rero gishinzwe ubuzima RBC gisobanura ko muri rusange kugeza ubu nta buvuzi bwihariye cyangwa urukingo byari byaboneka. Icyakora rero igeragezwa ry'imiti n'inkingo rikaba rigeze ku rwego rushimishije. Iki kigo kikaba gisobanura ko igikorwa ubu ari ugutanga ubuvuzi bworoshya ibimenyetso kandi iyo butanzwe hakiri kare bwongera amahirwe yo gukira. Dr Butera yatangaje ko mu Rwanda hagiye gutangira igeragezwa ryo gukingira abantu no kubavura hagamijwe rero kurinda ubuzima bw'abafite ibyago byinshi byo kwandura iki cyorezo. Dr Butera yagize ati turi hafi gutangira igerageza ryo gukingira no kuvura kugira ngo rero turinde abafite ibyago byinshi. Mu kiganiro rero cyihariye n'itangazamakuru, Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yavuze ko gukingira bishobora gutangira mu byumweru 2 biri imbere bigahera ku bantu basanzwe bari kwa muganga. Yagize ati nibyo turabiteganya vuba muri iyi minsi rero birashoboka cyane, bishobora kuba bitari burenge rwose nibyo byumweru, ariko ntabwo tariki nyakuri turayinoza neza. Inkingo n'imiti bizifashishwa ni biri mu cyiciro cya nyuma cy'ubushakashatsi busanzwe bukorwa ku miti, ndetse Dr Nsanzimana yavuze ko bari gukorana bya hafi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Yagize ati inkingo ziri mu cyiciro cya nyuma cy'ubushakashatsi, ariko hari imiti yakozwe igamije guhangana n'iyi virusi itaragera ku isoko. Rero byakozweho na OMS kugira ngo byihutishwe. Kugeza ubu rero ntiharakamenyekana aho iyi virusi yageze mu Rwanda yaturutse. Gusa Dr Nsanzimana avuga ko bakiri gukora ubushakashatsi ngo ukuri kose kumenyekane kujya hanze, babashe kuba bamenya inkomoko y'iki cyorezo. Yatanze rero ihumure ko aho virusi yaturutse nihamenyekana abaturarwanda bazabimenyeshwa. Abafite rero ibyago byinshi byo kwandura iki cyorezo ni abakozi bo kwa muganga, abagira aho bahurira n'umubiri w'uwishwe na Marburg mu gihe cyo gushyingura, cyangwa abafite aho bahurira n'umuntu urwaye Marburg kandi wagaragaje ibimenyetso. Ibimenyetso rero by'ibanze bya Marburg bisa n'iby'izindi ndwara nka malariya, typhoid, mugiga n'izindi ndwara zitera umuriro mwinshi. Ibyo rero ni umuriro mwinshi, kubabara umutwe mu buryo bukabije, kubabara imikaya, umunaniro
wumva rwose ufite umunaniro mwinshi cyane, kuruka ndetse no gucibwamo. Virusi rero ya Marburg yandura binyuze mu gukora ku matembabuzi cyangwa amaraso by'umuntu uyirwaye, cyangwa se abinyuze mu gukora ku bintu n'ahantu ayo matembabuzi yaba yageze. RBC rero isobanura ko umuntu wanduye Marburg ariko akaba ataragaragaza ibimenyetso aba adafite ibyago byinshi byo kwanduza abo bandi. Dr Butera rero yasobanuye ko igeragezwa ryo gukingira no kuvura Marburg rigamije kurengera ubuzima bw'abafite ibyago byinshi byo kwandura. Ni ibi byinshi rero